GNFILMS, God knows things, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits. Simabukuwa icho wabubikije simabukuwa icho wabubikije ubikije neza uyiguhane inyungu nabi uyiguhane inyungu ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka ivyo vyose n'ingaruka Dari here. Boazi! Sabwe mabuti. Benda kubaza. Sa. Wewe uri umuntu wo kuntesha umutwe gusa nta n'ikindi kintu ushoboye mu buzima. Kubera ikishora kubuza nico subiramo. Wari here. Ahantu nari simbiye mabuti. None waje ku kazi cyangwa waje mu masirikiraje? Nari nyuma y'urupangu gatoya nico gituma sinakumvise neza mabuti. Buri gihe ikintu ndakumaze kukubonamo ntiwumva. Ubushaka ababanyi bose bumva ijwi ryanje. Nico ubushaka. Mbeho ndakubaza. Rabahantu ingene hasa. Rabahantu ingene hasa. Rabahantu ingene hasa. Mabuti ndabona ntihakorobye ariko ngo ndahakorobye. Lab, wabonye? Nibiyo muzi uri kubihanagura. Uragomba dukora gitoya. Babarira mabuti stosubira. Ngira gute? Babarira. Umviriza. Icyo ngomba kukubwira. Narambiwe no kuruha mu mutwe, narambiwe uko muri ko ndamene ku mutwe no guhamagara. Mbega gufite amahera ngara. 60 ma. 60? Yego. Ati renda gufite 60. Renda gufitiye. Yego. Ubu sindana gukata nk'imwe bya mbere. Isahani zibiri waramenye. Itere musuramena. Ibirahuri byo sinoba nkivuga. Uri kurumva? Impunzi zasoboye. Watureze ingara. Sindana gukata. Icyo nkeneye gusa umvire mu rugo. Ndikombira wewe. Icyo nkeneye umvire mu rugo. Babarira mabuja, mbabarira nari simbi aho inyuma y'urupangu. Nukuri ndasabye imbabazi sindosubira kurenga ngaha. Umvirize, reka kuri gurirusha. Jewe sindimbabazi, sindi padiri, sindi pasiteri, ahasi mu rushengero. Icyo mvuze ati mvira mu rugo. Babarira mabuja. Navuze genda. Babarira. Ndagomba ubufaranga bwawe ucugira iki? Ucumvira mu rugo ugenda. Oya mabuja, mbabarira akazi kabandanye. Mbabarira mabuja. Benda kubaza. Ndakubabarira. Imbabazi zitangirwa mu rushengero zigatangwa na pasiteri na padiri. Ubu rero ndarushengeneye ko oya mbabarira. Babarira mabuja. Kumahangaje. Babarira mabuja. Babarira. Gayemo biza kugenda gute? Kunari naje ndondera akazi. None kagomba gahereka yemwe. Wazi ko ikoreye amaboko nibiki? Jiwa akazi karamperanye. Nari simbiye kugura akana inyuma y'urupangu. None ampamaga yambwira ko akazi gaheze. Bigenze gute? Nukuri anyirukanye atana kosa narimwe mfise. Wari wamusabye rusha konzi uno mu mabuje atubujije kuva ngaha ayi. Oya nari nabonye atari kure. Ndasimbira wakoze amakosa. Ariko rero umviriza. Uno wabonye cyane ingene yangize. Wabibonye neza. Ingene hase kundenza urupangu. Ariko rero uno mugore uwo muraba neza. Wosanga iwabo baripfutse ikirabo kandi wosanga ari byo. Kandi rero iyo abantu bamaze kuza bagatera imbere bakagira amahitaje nkaya aye
iwabo usanga bari barakubititse kayo usanga ari byo none gahemwe nka cyo ariko rero umviriza nimvira mu nzu ariko simvira mu gihugu nanje Akazi ariko ndakubwira je ngorane fisi ntaho narimenye none ngomba nanje ndagasiture kuko ntibyumvikana abakozi baramaze baranyiba rero ndagusaba imodero umukozi ari seriye turi cyambere akunda akazi atari umusuma ukanzaniye umusuma bana mutana ubwizo ko je nimenyerana urabona ko atabimenyerana y'abantu batajya ntibazijengirana nayo urumva je ndakubwije ukuri umutipa arandamwizeye ni nka jewe urumva nuko gusa mwana w'umuntu kumwizera sample sabigoye muga ntakubesha n'umwana vraiment yitaye ibikorwa muta nawe nyene ndazi yuko utazobabana n'umwana nizeye vraiment akora neza kandi n'umuhungu akomeye afise n'ibiguvu urumva je vraiment nta bantu bo ntezuka je tugendana nawe ndi umugore wakoraniwe n'ibyago n'amarira amarira yanjye yambereye icyayi cyo mu gatondo sa nubayeho mu gisagara maganya ndubatse ariko nubakiye ku mucanwa yaba mama yari ahari ngo mubarire ukuntu mbayeho ngo mutura amaganya ndakeneye umukozi ari seriye ndasagaze kenshi n'umuha ariko baca banyiba reka rero byenje ku kazi ndacerewe wewe wende wirukange kandi umunyabukane vuba nukuri ndamunzana vuba gaje sinogenda ko nyine mutama aracyari nakaye kandi ndiye nta kibazo ni muhira wewe ntagorane sawa rero tuko sawa je naza nkejo ko no bancana muzana ndaja kumuraba hama nkejo bibaye ngo nce ndamuzana sasa mwereke kugira ngo babe baranshakiye umugabo ntashaka mubwire ibyo naruhiyemo Patrick warambabaje kuva umunsi nakuboneyeho gushika n'uyu munsi umunezero wanjye ntacyarica iyo neri wakazogutura peti nkaho sangura byubutse ashego hera n'inzubutse gusa iyo bimenyerano maze iminsi muri kumwe n'amutaza ateye amakenga ega peti uraje utembanye n'umuntu afise ubwenge tugira ubwenge nkawe ufise ubwenge bwamutamaye tango ivyo ahubwo umviriza gutsinda gwa makuru makashasha genda bazanira umukozi niyo nzobe watobotse nk'intuze aho bavuze ijambo ry'umuntu w'umugabo umukozi umuganga nkaho atazi no gukora igikorwa na kimwe none abakozi nabo cha bakora iki reka ntitukwiye ngo dutwara akazi abakozi reka abakozi baronka akazi nabo abandora banyita yuko ndi umunyamahirwe ariko mubiboneka ndi umugorwa nabuze amahirwe habe no kunyura mu byanjye bana rwose mbuze amahirwe no ku bana banjye abana banjye bose bambereye ibirara nta n'umwe mbonye umugabo wanjye akora n'akazi ntazi ngiye guhaguruka Patrick ngiye kukubera intare y'ingore ngiye kukubera intambwe ku buryo uzareba amagorwa nawe ukazajya urira uri mu cyumba ukazajya urira uri muri saro ukazajya urira ugiye kurya kandi bavuga ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda wanaje narazobira nzo mvuka n'umukozi agize imana shamuvuka mu nda y'ingoma reka natwe tuje none nta nicaye umbishaye none njata iyo uvuga neza rero hari icyo waruke nako naguhaye kera wewe utaka kuvuga ngo iki ni iki keke
gabuki wowe ufise inzigo y'akazikiye ibintu byabaye kera none mana yanje Isamu kayafise inzigo kwe ubwo nari ndatanga siko yimereye Murundi n'umwana mwiza ivyo ni vyanyu gusa pe bazane umukozi muze mu mukoroge ndaze abahungu nkamwe bwe mamufise ibintu vyanyu mubone ko umukozi umengana umuje cyahanda guhico cayi unwe uzogere kumuzana neza ikidoga Alo? Sawa? Sawa nawe? Ariko sinabamenye. Ninde tuvugana? Sammy. Inkuru nyabaki. Accident. Egide uraducitse mugabo nzo gufata tu Patrick tuzohigura impera n'imperuka ibi bintu bitegezwa guhera abantu mutukisha igihugu mudandaza ibiyayura mutwe vyonone ugwaruka gwacu this much, and I will make sure that this ends immediately. Let's go. Tereza, usigaye usa neza shawe. Reka shareka. Ahubwo we asha mama diva yagutagatishije. Ahubwo sha Tereza, uraza amagorwa ngo wega sha. Bowaze yaramwirukanye. Yamwirukanye. Nanje shahu aha nije buca nkurikira. Ndagusabye. Rero rya nta mama waje wavuze akeneye umukozi ndakwinginze nk'umugenzi umfashe ndagusabye umumbwirire ampakazi
kuko nije buca nkwirikira kamariza nawe ashura ntwengeje kwera ubu gashahu uribaga ingene wasituye akazi ku muntu yagukuye ruguru ukamutera akagera ukamwivumbura ko ngurose ngo ngabaguha menshi gashahu siwe witesheje akazi ngurose ngo abaguha menshi ahubwo ntaco wobona narahurudutse sinayenze ko bimeze uko ndakwinginze please ndagusabye urazi kuri umugenzi mfasha nyabuna ataragatanga fasha uzobukoze oya nukuri asha ntaco wobona ahubwo ko mamusose none wowe kugira uheba akazi aho kwa mama Diva aha muri quartier hose turamuzi uwo mugore nigikashi ntashoboka ntanabukebuke ega nta mukozi ahamara kabiri asha aho kweri urago kugira wihebesha akazi nukuri ningorana ahubwo urago ko yosanga ngaha ayo yaranyukanye no musi nyene ndakwinginze undondere rujya muntu ataratanga kajya kazi ngende ahubwo reka ndagiye nzomubaza mugabo ibi byose ntaco wobona ibi byose niwe wabyikwegeye n'ukuti kurabira mugabo Waraje? Naraje? Ye? Kri? Urimo urambaza ngo naraje ahubwo se wowe iminsi ibiri yose wari uri. Wabagaye. Telefone waraje nije ntahari. Gute? Uziko nije hano nkatangara ahubwo ntibazi ko nije handi hano. Nindi baranyiruye. Ahubwo naraje kwasiga aho kwanga yari. Nicyo ngicyo urebye gusa nta kindi. Ntabwo nkumbuye wowe. Nibyo ngibyo ukumbuye gusa. Niko ndaje mbese umuntu nyakira urugo mwaruhariye abakozi mwaruhariye MATHIAS mwaruhariye CONSTANCE usko yarari i Kigali tuzanye mbura umuntu numwe hano iminsi ibiri yose negereje telefone yawe ntiriho arisa ntabwo nza ahantu ari kuko nta soni mama ariko jurazi ndakuze sibyo ofisi abagenzi rero baje twabonanye tutayiderukanye abagenzi bashobora gutuma uturugo rwanyu usanga bateruye ibintu babitwaye mwarusigiye umukozi wenyine ntago wata nguzurebe urugo twafashe urugendo rwa ruguru tukenda gutembera mu Rumonge n'ahandi urumva kugira nsheshoka nta nkumva byari byoroshe Prince ntumbeshye nukuri byo Constance yambwiye ko mutaba hano urugo mwaruhariyebo nta barateka ibiryo bakamena bazi ko muri buze Arise nawe n'umukobwa mama Arise namusize hano tuduze ruguru nta sinzi kuva wagenda Arise nawe namuzi telefone zanyu ntaziriho ariko mama je mbafite byinshi byo gukora singomwa misi yose mfungure ngaha kuki mutamwa bibabwiye nimba utafunguye saa sita nijoro ntago wafungura ahubwo nukwigendera ukazuje guhindura imyenda si cyo cyari kikuzanye ntago umenye kutabahamagara basi ngo wabwira uti muze gukora iki mubigenze gutya noneho ikindi cyantangaje kuba intebe zari zaracikaguritse uhari ufite amafaranga habe no kuvuga ngo wagurize n'umushyitsi yo kuza ngo aduseke ibyo se wabimenya ryari wiriwe wigende wirukase n'inshuti zawe ariko abizi nanje kumafite ibintu byinshi ngo no ibintu byinshi kandi ugomba no kumenya n'iby'iwanyu bani mu bintu byinshi niba ari byo rero genda wikodeshereze mbimenye hanyuma Arise nawe menye iyo agiye simbizi kugeza kuri uyu munsi we uriya we nzamufata nzamuniga azabireba n'umukobwa mubivuge abakozi nabo mbabwiye ngo nibagende aha tuhite tuhapangisha kubera ko nta muntu tuza ngo tuhabone mamba barana bizosubira hanyuma amakuru yahanga hari no mu kazi byose bimeze bite bimeze neza nyine ahubwo ngira amakuru yo mu Rwanda twebwe turaho turashima Imana nje gitaraganya na papa we ntago tuzanye kubera iki kubera ukuntu ibyo numvise mwabaye abandi bandi urahindura abakobwa urazana umugufu urazana umuremure urazana umukiro gute Chris niyo ndero nabahandi mama ariko barambeshe umuntu yabikubwiye arambeshe none se papa wawe arananiye nawe urananiye mwana w'umukobwa arananiye mbigire ntengiye
koko ariko nagusabye imbabazi ariko sirika maze bumbire koko kiri ko uri we mukuru koko mbure papa wawe mbure wowe mbure Alice koko mbure abana nabyaye ari wowe mfura koko ubu ngiye nabigenza gute ariko nagusabye imbabazi wasabye imbabazi ariko se mbore n'ibyashubiyamo awe ntawo ukomeye neza mu mutwe cyangwa urasara we Ida urakomeye neza mu mutwe urakomeye neza ngaho mu bwenge wowe surprise nibi mwe bw'abarundi kubera iki muri ntashi wewe woshima nkawe bagusutse kamana ndazane nanje urazi ngene iryoshe ndayikugirira nanje ndahoho rero nabuze akanyota n'agafuka imyumbati sha nari kuyigukora ari gusanga itesa wavuye yumva bakuroze aho urakomeye neza ibyo nk'ibi ukuragira ujya urakomeye neza wowe wavuye yumva nyimba barakuroze wowe nkibugize nibi ni sisabukuru y'amavuko jewe nindi yakubwiye ko navutse je udusuka kamazi utazi n'ibyo je navutse je aha usanga nanyo kwa batibuka nitereka ko byari kuri mpamvu ufise ni wowe uyizi wowe none sinaye gukorera surprise arabizi ko je no cyana gutatura ubunyene n'amakofi nayaguha Mugabandi mwabaye gute mwe ko umuntu abagira utuntu turyoshe namwe nta kushi turyoshe uri kusuka kamazi usiri uzoraba ryo kumbona Sawa. Nene claro. King Sabbas. Ana nje ukari. Bro. Undi kintu cyo twabifise impamvu. Cyitwa wanje ubwira ubiswaga uzokora nahameze neza. Kandi mwafisa neza. Iyo neza. Mugenzi nikira. None. Amvuye kwa Yvette nza. No hasi. Gende kwanza. Tangu kusema mimi na yule pale. Akaenda kujenga. Meze neza. Iko byabatamanye. Amamuta. Uyu ni wa mukozi wari wantuma. Mukuri mu by'ukuri n'umwana mwiza aritonda kandi ndizera neza ko muzobana impore. Karibu mwana. Karibu. Murakoze. Iyo ne. Sa? Ndazi ko kizira guca urubanza umuntu utaramumenye. Cyangwa gushima no kugaya utarabona. Ariko ndumva neza ko je nashima. Kandi umva umutima kuzokwana neza amahoro. Karibu mwana. Mbe witwa nde? Murakoze cyane mutamu. Je nitwa King Sabbas ariko ushobora no kunyita Sabbas. Hanyuma n'ukuri ndanezerewe cyane kwikaze muduhaye. Karibu. Murakoze. Karibu cyane. Ariko reka rero tukwereke ushike mu nzu urabena n'ikizokora. Aha mamuta hari kene yari yansabye nari kubabwira. Ndumva akunda gusenga cyane. Gusenga je nibaza ko
akazi yagatunganije ko atakibazo mwamukoze cyane ngorane twese turasenga mwamukoze cyane mu bisanzwe n'umunsi wa Mungu gusa kugira ngo nze ndaje hamwe n'abandi makoraniro ngorane akino akibazo karibu murakoze Kelele kama kuna msiba sondokani mkaribia kwa acha kaka yangu na matatizo namtaka King Sabbas mimi nataka kumwomba msamaha nilimsemea uongo italibaka naomba unisaidie nimpate na kuomba kumbe ndo mshenzi mkubwa sana wewe ulio muingiza rafiki yetu katika matatizo kwa kitu ambacho hakifanya. Alafu leo nakuja hapa kuomba msamaha na vile vya kinafiki. Mbafu mkubwa wewe. King Sabbas hayupo. Wamemfukuza hapa na tujua hapa alipo. Naomba kaka unisaidie. Nataka nimuone Sabbas. Nisaidie kaka yangu. Nyinyi mashetani wakubwa. Hivyo msikiko mnaambia King Sabbas hayupo hapa. Amefukuzwa na tujua hapa alipokwenda. Naomba kaka yangu nisaidie. Naomba nisaidie nimpate King Sabbas. Nakuomba. Hapa kuna mjadala. Nisikilizeni kwa makini. Nyinyi vidudu. Kabla sijawafanyia kitu kibaya. Ondokeni. Naomba utusaidie. Nasema ondokeni. Kama ni sawa na mahoro uratomboye kweli urazi wa mugore wa mabuja nasanze wa mukozi akimukeneye ahubwo kweli wewe ashura umunyamugisha n'ukuri asha n'ukuri uri umunyamugisha uratomboye nasanze akimukeneye asha nawe umenga ugiye mwiju ndaryohewe mana mvuye mu kuzimu kuri hano azompemba gute azoguhemba nkaye wahora uhembwa ngaha noneho ho hajyanga aha bari baguhembye bampemba ni witwengere aha rero ugira ugenda udahembwe urazi je ko ndi mutekamutwe asha wenda kwemera naratwengetereye ndatwengetera ndashikana kwa data buja ne nkuso yagiye umubwira ibiki nawe kurishe wewe nzi ko mu mutwe nugurutse urishe bebe kweri naragenda muyiganira ndatwengetera hewe nza mbona arayampaye ubu ndafise yarayampaye asha nkora aha kubwo asha we kwera urashoboye asha we rero mbega ugenda rero usezera hamaze tugenda nsezera nde none ugenda udaseze neza kwa kweri nsezera Sita.
Hapa kuna mjadala. Nisikilizeni kwa makini. Nyinyi vidudu. Kabla sijawafanyia kitu kibaya. Ondokeni! Nasema ondokeni! Ivyo vyose ni ingaruka, ivyo vyose ni ingaruka, ivyo vyose ni ingaruka, ivyo vyose ni ingaruka, ivyo vyose ni ingaruka. GNFILMS, CONSTANCE, double favor without limits. GNFILMS, good news films, double favor without limits.